Zapi ni nang rakhami dah ka times thousand jaju ara lai mi November ni John ni khat niya conduct chwa janglai Tinnak ni November no red Japanese tiang khichu alag in Zapi din sina conduct in phot na lai Kapilang salo in khate jong khawoi sina conduct in kwat na lai Tinnak thaijing November no kwani thok in amen impact nin slai Amen chu tlap khat a jan ni asilai na in asain alami cha chun kopi cha a thikhat a thongthum asilai khote cha a thikhat a thong le janga long asilai awi khat nak da ha kha cham su kopi thongdi in kan cholai ha kha peng than peng klenyu barley ti ben tu in khate da de jong alak in November ni retiang kan phat halai chu cha a ram leng le kopi min hani nang khwa cha a kan cha pyak pe sham na u da kha times thong sam cha chu chinram kholipi ha kha shambun in chwading mi thong sam cha thar asi ram chung ram leng le abik in atu aro hlan I to ding mi thim nak thong kha bepi ya cha in kan chwalai cha a rakla lo rak railway Jun ram lang le mundang danga au min hani ni fatin in kan cha kan chwa meaning te in email in rel adu min hani ni email ra kan kwalo alak in kan in kwat pang lai I na rak rel kho pang lai petlai nak phone 0940097239 a petlai kho pang kan si Narendra na udol thu takphen to du asia jun da kha chance ni mam foi te in kan ni to pya kho petlai nak 09400972 394 09 255 18 na 192 a petai kho peng kan si thong bang thling le adik phalmi thong zau ngai ni du asia chun ha kha thang Facebook page kha like follow le share to ave chun YouTube channel zong subscribe ta chi